mana jalan mana yuk? Balik, balik. Ini mana ubah jalan mana? Balik, balik, balik. Kopi, kopi. Kopi panas ya. Kopi hidung. Đưa đâu có là tanggung. Ih, bener vậy gimana? Tak apa nak saya bener banyak. Yo, jalan mana langit? Wah. Bon, tu jaya jadi kopi di dia. Ampret. Panas. Oi, ngape? Sabantan. Hai. Somai. Cilok ayah, cilok. Somai. Cilok ayah, somai. Ini api di mana he? Halo, jagar ke kopi. Tak. Kopi. Ngena. Kopi ngena jadi kejuan aja. Bang, bro. Dah, jalan. Keras. Oh, berdiuk. Kita tahan ngopi. Tao đánh tư ngopi. Lu ni tahan. Rokok dah. Oh, berapa nih? Tadi dah boleh ya. Hei, terus nggak jual toke gitu. Ah, tau kita menang-menang gitu ya. Ini bukan duit. Ayah mulung. Mana? Euro merek. Wih, kok mana mau komis? Ah, aku bisa tahu. Terus kabus ya. Ih, komisan didinya. Oh, tuh, kumisan toh. Siapa sih kabus komisan? Ah, ini lele lah kumisan. Jajan tuh. Lo kan gede tuh yang Jajan. Naon? Naon. Somai. Tuh, somai tuh. Wah, tahu lain somai. Tuh tukang dagang ngomong lagi somai. Itu kan pakai roti balem. Coba tong. Tong. Gimana ya anu mali? Rugi be mas somai hai anu mali. Neng, coba deh. Kilo dulu, lo makanya kilo. Bang, iya, naon ya? Mana somai? Ini dagang somai. Somai. Somai kelai dia, Mang. Jadi kebanyakan air ini jualan. Di belum tuh, kan tutup sih. Iya, somai bakar. Somai sama roti. Ayah selai seloyan gitu. Kebalak beli mual sih. Tuh bingung dari ya, cenah somai. Tuh, hei, nunggu saya lapor tuh, datang hari tuh. Putaran di dia. Somai. Woi, roti mah. Roti mah, Mang. Somai. Woi, roti mah, roti balem mah. Macak aing ge pen mah macak aing yang jualan. Kamu tuh hayang aing. Enak tuh. Beraha teranting mah. Ya, ayo. Kondon gua. Nah gitu. Ranting. Di kana sih sasebeul mah teh. Masih hubung. Aing mah kaya deui bae. Bong lah pas paralon. Wah, ada bungkus di sini, mana sih? Ih, dagang belum. Dagang kok bae. Oh, itu andok saus. Saus mah. Di selai. Itu. Weh, nama cak-cak kita cak-cak lagi itu. Udah bayarnya. Ya, mau bayar lan. Gua udah bayar lah, kayak incan dibayar. Cuma bayar lah tuh. Bayar lan sekarang. Oh, kadang ya, lawan bayar, Bapak. Lawan tuh. Kepala lawan tuh. Wih, dah. Wih, di somai pas kieu.
Sama lain dia mah, wih lo batik cak-cakan nang tak? Oke. Ditop. Coba kan ya. Nanti. Kita kuatnya sama dia. Bener ya? Iya, Pak, mau enggak? Asin. Si mak asin ya? Iya, pakai bumbu ben. Nasi di air tuh. Untuk. Oke. Lapar, bukan lapar. Dikar sih ya. Oh, nya. Datang. Jualan roti belum. Kita ngawean tuh naon, ya. Gulung. Air usaha. Tilu ka Oh, kopi sianya. Banyak, enak buan deh. Kurang dia dicocol mah. Lah, tisu, Bu. Tisu. Non. Dong. Heeseun ka dieu, ngaheeseun ka dieu. Wih, tambah jauh dulu lah. Kelapa. Kadang mah hees di dieu, Bang. Itu kelapa, naik ngegel lain mah. Mana mah. Betulan puk. Kadang hees juga kok hees. Siap. Ya, tukang roti yuk. Cuma Ayo dong, ayo. ayo Iya, Be. Bungkus ya. Iya, bungkus. Oh. tukang roti be, tukang roti. Angel. Bungkus. Ayo. Tuh, tukang itu tuh, tukang nat somai. Kilo. Somai. Bakar roti. Ayo. Dong. Ini. Mana? Iya, tukang malingnya. Ayo. Lain, gede. Ada ge, ada dong ya. Coba dang. Tuh. Oi, heeh. Ada dong len. Bululut ke dong mah tah. Mulai ka dong panjang. Lanjut deh. Wah, ini cukup ya, mah. Tah, cukup. Anak-anak deh. Woi, cukup ke mah. Naik. Terus. Woi. Iya, naik. Yuk, orang yang kapan? Iyalah, tadi yuk. Buka yuk, ribet dah. Oh, iya. Pakai sawitar, Pak, sawitar. Hari taruh rombeng. Ya. Wah, lanjut, weh. Anjir mang kerokok mah. Tuh, bokong. Deh, kumas ya. Wisdip lah. Kaki ya. Aduh, ya hulu. Nangtung lah. Langsung weh, Kak. Jangan ditumpahkan nangtung. Aduh. Keramang, itu tuh lobot tuh, sekoyot tuh. Itu please bawa tangkal na. Kok tinggal, metik doang ge. Gudung lah, sabar. Sabar kayak batas na. Aduh potong apa yang raga kecak-cak. Gimana pokoknya anak kanyang mah. Aduh yang menerang raga ku mah. Atuh lu kagak makain teh mah. Nasib lah. Oh nasib. Coba mau dagang keluar mah. Kayak yang anak. Istirahat. Oh. Ulah tuh tah, sekoyot tah, sabanget mah. Itu lobang semana bae alaan. Gue kan sanggap pak. Ayo. Udah mau nangkap ya. Sangat. Ayo. Woi. Wih gundu gede aktif gundu. Ah. Aduh gundu. Timpah. Main gundu kedeng. Apaan sih ya? Ih. Jual mal. Kabur. Iya tuh bener. Ini amat ya ai. Ya ada kemana? Oh nyana beli es gua. Ini gitu. Yoki itu yang beli es. Tadi kemana gua? Jauh lupa. Alas sudah. Ayo. Paraban. Mantu barabna. Ada tasuk. Barab nama-naman. Ada tasuk. Mana ya? Boleh atuh ka Mang Eden, goceng. Wah, Asum. Dong. Ya, Asum.
Iya teh. Ini pindah. Mana tuh? Ngombe. Itu Anyuan di pokoknya si ada dah. gimana? Nah itu tuh. NCED sama. Wah, Anu. Oh. Enggak, sebenarnya sarung bagaimana deh? Iya kali pertama. Kedua. Pertama. Man. Oh man. 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 Oh deh, samperin sih kayak. Oh udah. Banyak ayam tuh. Kalau meta samperin coba kayak jauh. Man. Ayo, dia nak jero. Man. Man. Woi, man. Ayo. Ayo. Ayo deh. Kak, sekenal di dia. Tangan kayak gituan. Oh, naon? Ini. Iya, Ada. Enggak kebersihan. coba ya, ya. Kepercayaan jeung jeung. Kebersihan kadang embe. Jeung. Ayo. Ayo tuh, seruan sih dulu. Ini dibersihan semuanya. Nah, ini. Woi. Cakal kayak gitu aja jeung embe. Hei, kakak apa? Siap, mana kok gituan? Tolol. Iya di dia serangan bae. Aja jenak naon. Ngabersihin kanang embe, tembe, yang cekihna. Kita sahasia ngabersihin kanang embe. Dia sekeng mah. Masih kana. Be, di luar tadi pas ngobrol. Woi, embe aing jadi loba. Woi. Kenapa yang sebut embe? Aduh. Woi, aing tinggal jual doang, tinggal jual. Woi. Aduh. Jual cek woi. Buka. Tuh. Woi, mau jalan dengan bema. Kain titah budak beta titah maraban siang ke. Naon maraban sia naon? Siapa aing gawean. Buset sebut embe. Wah, aing mah uang. Jelema aing mah. Kan manusia. Tuh. Geus aing dak karituan lah. Nah, anak buah aing geus. Di mana? Titah nangan jukut. Jangap ieu jero kadang Jeung sia ieu jeung sia kene daharna. Buka, woi, buka. Wah, make aja dah. Man. Dia ya. Bolong. Aduh. Bangsat urang ditibu saya. Asup. Muat. Aduh, kado.